No, amukela kambe ka master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course ta hi vula Ben Mayengani the president. Ya khe hundza hi khe ka timhaka ta Lavender na mesi ni ku hlamala ku what's happening. Yeah, then makumu of course ta hi khe hetela hi cool B. Hi nga za waste nkarhi. Ana yena u hlamala hi video clip leyi ka mi rhanga phanda leyi hey. A yi ti hlamuseli kwa video. Ai swa kona. Sure, President, let's go. Masubona mus. Bonan mitlolo ya mina. Bonan. Nhwembe kwala. Kopuka kumile nhwembe na mpuzu. Kwala nyangu wa gede ma. Nhwembe imila kwala. Tumova tihinda kwala every day. Hila mama vila mova. Kupuka kumile nhwembe. Masubona kuva navele kuniringeni mara. Masubona mina kulisenimbelela soka singari kona. Masibona nhwembe ile yimile kwala gede yopuka yimile na mpuzu wasingeli ya timhaka ta nhwembe ya ni hlekisa yi nhwembe ntsena leswi swi nge heli ntsena leswi swi nge heli ntsena never nhwembe yimile kwala gedeni kwala timovha ti hindza kona everyday kwala hayi leswi vanhu leswi vanhu sungula ku swi vona leswi timhaka ta nhwembe yona yona yi mile ku mila yona yi mile ku mila kumbe ya twa risimu ra nhwembe yi ringa namba man ri nga namba yona yindlu hayi vhela hi la ku kombiwa yona yi sasekini we approve yi sasekini swinene very clean and beautiful. The best of the best, very and stuff like that. In the end as a key serious matter la hey inga suka and stuff like that. Let's go. So kuna Lavender kwena untiva. I mean I've been watching it from a distance, story and stuff like that. Naruka ku humesiwa timali ya ka rihel. I've been watching at a distance, hoping for swilo maybe swi nga va kahle and stuff like that. Mara ni karhi ku tinghenela na ku hemba why leswi swo fambisana donation ma swi tana n'wina a ni lava ku nghena kona swa hluphanya swa holovisa swi swa timali hayi a ni swi lavi swo fana sweswo swa ti-conflict to fana tete mi kuma ku ti nga onhela na mina nansi mi kuma na sweswo swi nga kona swa ti-match tete ti nga kona ni nga ngheni at all. It's because na stock leswi nkarhi yin'wana swi nga va na switandzhaku swo karhi you see. So swilo swi tikuma swi ri kahle vhele ku tlhukuyiwa kwale ka kokwani Mfonyonyo and stars mara karhi a amukeriwa Lavender of course a ni na ti-opinions ta mina was like vhele and stuff but hayi since a ni nga contribute-angi nchumu was like hayi ni nghena kwihi and stuff like that. Mara meswo mi no hlamala ku ve ku ri se swilo swi jika manjheni la so la mhaka yi sukela kona mi no vona hi clip laha loyi very slay a nga kombisa timhaka went to help Lavender to take her clothes and this is what brother was doing and stuff like that. Very fika landza swimbalo kwale ka vona Lavender and stuff like that. Ko clip ya kona yi sungula half so yi hetela yi tikenyana because yes switoritori swa Lavender ta swi yingisela but obviously swi ta swi ri one sided and stuff. So a yi suka ni ta dlaya no tsemelela video leyi yi na nhlamba kuxa but let's go ni yo hlamala siku ni le ka hina manjheni kwa munhu wa ku huma ka rehebe already se u le ku luwa lweni i ta hela njhani. Let's go. Sure. Begalela ntsangu a ngene na recordana menne kum recording na menne kum to recording wa delela all right delela badu delela ina wena delela na mdalla rukatalani ya rukatela na wena delela bad man yes karele wena man yes na brunda wa jela ku bruru yes xile xe delela
mara ku yingisela swi clear ku se swin'wana swa swimbalo a tekini loko ni kha ni yingisela ku nga ku xota swin'wana but se swa swimbalo swa ku hlaya a tekini loko ni kha ni yingisela clip leti live se yingisela ni tivoni na ku quantity ya ku yi tele ngopfu swi nge helele but ya swin'wana swa mpahla a tekini swi ri mara ku se swi fike njhani swo tirhokotela hi leswi swi tisaka ti-questions I don't know why I mean loko ku ri a ya teka mpahla ka hi ku obvious vi nge koti ku tshamisana hi mhaka history ya ni kha ni swi landzelerisa laha se wa fika rhuketeriwa eyi swa kona a ridzi Yes, ufana bulongo bya homu. Byo tengiwa mabuyila. Na suku na rin'we abuyila gedeni liya. Wa famba va ku renovate kwale again. U tshama kwale. Lavender. famba ku renovate Lavender. U delela patu, u delela hina. U ta delela kaya. U ta delela hina la kaya. U delela hina kaya na mile ku recordeni phele yo bari. U delela hina la kaya. U delela papa wena. U delela hina. U delela mo. Ake kunenge ku chavi. U famba. Ngabuyila. Va famba va ku renovate va ku rehabilitate 5800 years. Le ngabuyila. Ala ku mdala wa mina khoma stress wena shit. Ava famba vuye vuye. Iku begele ngwani ya phese ingwini. U begele lentongo ya black. Iboto wa mina lava vanhu rhuketela guys ka hina vanhu rhuketela papa va lava ku kha va disrespect va teka na timali ku lava ku dyiwa timali sweswi va le ku ni rhuketela ya ni lava ku gabaza swi vona ma swi vona gabaza nga ku Lavender wa penga so that's my brother va rhuketelaka ha swi ngopfu va lava ku mina makhosi va ni byela hinkwaswo I papa Lavender lava I boto wa mina lava va ri ku rhuketeleni I just wanted you to know. Nhlamba yo tani wa yi twa nhlamba leyiwani ni byeli ku ni unfair ku va ku endleka swilo leswi nhlamba yo tani tshamela yona mina hayi ka tika kwale ka Lavender hayi yona hi ku hi langutisana ya hlupha yana a ni ku na ti swo ka mhaka ya vona va Lavender ya hlupha at this pace I ta va njhani a kha nga na family ho vula ku loko ku ri family leyi n'wi support-ini a nge heli obviously so hi nga hlama loko ho tlhe hi n'wi vona a na ola I'm just saying or type ya vo ola yin'wana hi ku I ta lava ku survive so musi va zama ku ni koneta ku ni zama ku vula ku yini ku ni twi na ku sweswiya swi ndliwa sweswiya loko ku ri a swi nga ndliwangi ku tekiwa mali yaliya ku ndliwa swin'wana leswi a swi ta n'wi hluvukisa at least I'm just saying sweswiya mi nga swi vona swi ndliwa ku celebrate stuff ku ni twa switori to swi na timali se tekeriweni swa ko swa leha hayi a ritsi hi leswo ivi ta ka Colby tinyimpinyimpi already mi ti voni ti trendaka ta vo gagasha and stuff se na mina va ni hlamala Colby xi nghena a xi chavi nchumu phela mara Colby a wu chavi nchumu mara ku gega vanhu va ti-events because hi fike hi vona ku ri timhaka ku loko mi xava timovha letiya ta content a ni timovha ta content teto hi vhiki hi ti kha ti nyamalala movha yo munhu a va na yo 2 days yi nyamalala le ta content to nyamalala mi nga nghenisi xikwembu mi delerisa Yesu wa hina hi swilo swa n'wina swo lava ku fuma ka social media ku ve do no bula hi te ho bula wa ni nga swi vonangi laha so swa leha mara swo kha swi ndleliwa yini mara swo kuma ku munhu a hemba hi movha na gagaxi ze hi ku hemba na hi multiple times ku sungula ku va na movha leyo sungula liya ya blue ya VW ya SUV ku ve na BMW leya ya black heto swiyini ka tika ka gaza heto swiyini ku va lexi hi nga ta xi endla and stuff like that hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe